Welcome to my friends on the TV. It's the Toyota Cup. Kaizer Chiefs 1, Scotland 0. I'm joined by Kila Walekosi. Awe Siba uzidlapo. I'm Nandi Rutmade. Yeah, abanye abantu bathi league yaqala nge1. Yeah. Mina ngithi seyiqalile. Already. Yeah, already seyiqalile ngoba since sidlalile namuhla sophinde sidlale ngeweekend. Yeah. So seqalile sekunjalo yabo. Yeah, sekusukile. Yeah. Mina Sibo this season angifuni ukukhuluma kakhulu ngabontombi kayise. Yeah. Angifuni ukukhuluma kakhulu. Abo just the name. Yeah. Angifuni ukukhuluma ngabo. Yabona? Bayakwata mfethu yabona ama supporter weBhakani awekho right. Yeah. Kusaqala isizini. Yeah. Ngicela before kuzoshaya i1. Yeah. Mhlambe Friday or Thursday. Yeah. Babathathe. Yeah. Babayisele ku psychologist. Yeah. Baba check ingqondo. Right. Ngoba ingqondo ngathi ayikho right. Yeah. Akekho umuntu ongakwatela ukuthi umuntu uthe just the name. Yeah. Kanti iBhakani yini akusigama. iOrlando Pirates akusigama. Vele just the name. You understand? So uzokwata ukwatela ukuthi wena just the name. Awukho right la. Kumele babayise ku psychologist. Amabhakani Wonke bafethu bawathathe bawayise uyabona akekho right. Yeah, so and ngathi bangacala ngaye lo. Yeah, ngabe bangacala ngaye lo bamisele. uphethe ukwatelele. Hey, ayibakwatile mfethu. Uyabona the way ukwate ngakhona baza bakhulume nezinto ezingekho right. Uyabona? Social media. Kuma social media, uyabona? Izinto ezinjalo mfethu azikho right. Uyabona Sibo ne? Ngikhila namuhla ne because abantu bakhona emhlabeni, abantu bangifollowayo, abantu abangithandayo. So mele ezukhila ngeze ngile nto zangoba like maybe manje khona umntwana makabheke mina athi hayi irole model yami le asho mina. So mangizokhuluma izinto ezinganangqondo mfethu chaza kona ukuthi nabantwana bazobona bathi hayi lo muntu lona akanangqondo lo. You understand? So into emfuna ukuyisho mfethu thina as ama supporter mele siyazi indima yethu ukuthi sidlala until kuphi. You understand? Angeke kuze ukuthi kushone umuntu then uzothi enye team ithwala ngayo or ubani wenzani. Into wrong leyo bafethu. So as thina singama supporter mele sikhuzana ayikho into enjalo. So ibhenta isingathathi ibhenta sindlulise kwenye izinga. You understand? Ngoba kunebhenta nokuthi ilento zami yabona lo baba lo mangi uyabona umnyama kanjani yabona movie ne but mangathi hey lo baba movie kanjeni akusasi ibhenta le ngimtshela the way angakhona ukuthi vele movie. You understand? So uma uzotshela umuntu yabona uthi team eso ithwala ngaye chaza ukuthi wena unobufakazi bakile bathwala ngawe ecala yabo ngoba ngeke uzukhulume into ongayazi bathi indlela yazomhamba umphambuka kayazi. You understand? So abantu abakhuluma kanjalo ku social media guys abayehlise ngoba sinabantwana manje abafisa ukudlalela iKaizer Chiefs, abafisa ukudlalela iOrlando Pirates, bafisa ukudlalela iSundowns even esikhukhuni. Uma sebezwa thina as ama supporters sithi hey i-team eso yenza 1 2 3 i-team eso yenza 1 2 3 bofila kanjani abantwana guys lalela amaBhakaniya mabayekele ukuzenza sengathi bona yiwo ama supporter anolaka la lento zaneni yabo. So mele sizwane singama supporter yabona mpintsha mangabe uright ne kumele sikwatelana 90 minutes. After 90 minutes sazwana. You understand? Ngoba la sihlanganiswe ibhola yangizwa ukuthi ngithini. So mina bengicela as ama supporter guys isizini isaqala asibhekene amagama esiwakhulumayo ebantwini, asibhekene amagama asiwakhulumayo kuma players. You understand? Ngoba mina as iKaizer Chiefs angeke uzungizwe ngikhulume kabi ngeplayer le Chiefs. So even player le Pirate khona la ngikhuluma khona ngifike ukuthi la ilimit le angidluleli ngale even noma ngakwazi ukuthi wena kini wakhula kanjani ngekhabishi or wakhula ngomdoko lapha ngifiki lapho ngiphelela la ngiphelela khona. So guys angazi into eyenze umfana weSundowns ukuze athathe lesinquma sithathile. Understand? But bengine hope ukuthi as thina ama supporter singabi nesandla ebafaneni ngoba nabo umduduzi ushabalala ne uvilakazi ne umsimango ne uyafana nami nedeni udlalela iKaizer Chiefs but unawo ama feelings lawo mina enginawo. So ngamaye amagama ungakhulumi into wena uma bangayikhuluma kuwa ngeke uzuyithanda. You understand? Isizini iyaqala manje iyaqala guys. Asike thatha ubcelebrity if uyi celebrity
thatha umcelebrity ubeke esayidini uyangandasen usebenzisa ikhanda usebenzisa ubuntu ukuthi hayi man into esomele ngikhulume into kanjani kumele ngikhulume vele sizosho ukuthi hayi lona udlale kabi lona wenze njani but personal life yakhe singasafiki bafethu labantu banaba bazalwe umama nobaba njengami njengoba ngizalwe umama nobaba so singakhuluma izinto ezingekho but anyway bafethu ufuna ungitshela yabona iKaizer Chiefs Vandag ithatha icup sure ithatha icup sure yabo uzobezwa kuma social media bazothi icup eqale ngefinal aphinde efinal eplastic ubabuza ukuthi bathatheni icup yabona siligugile icup lokuqala last ne ungangibuzi ngemali bewungekho la stadium lalela last ne abanye bathathe MTN 8 iKaizer Chiefs bengekho ku MTN 8 yise sa computer manje uzobona yabona manje iKaizer Chiefs itadla abantu but as ama supporter weKaizer Chiefs guys ngiyajabula the way kungakhona sitshengisile iScotland ukuthi guys iScotland simangele besicabanga ukuthi mhlambe impukane egcwele istadium no bengasimpukane bekuyithi abantu yabo ngoba bajwayele ukubukelwa abantu abawu2 or 3 yabona so namuhla bekuyi-full house bekuyi-full house yabo bayikhumbulile le yabona unone nge-90 minutes uBilliard wathi wow kanti sasekhona into kanje so as noMackenzie mfethu hayi mara ngiyamsaluta uMackenzie ngiyamsaluta uhlula no PhD the way angakhona ugood uPhD uphikisane nabantu le wathi iKaizer Chiefs akusi i-team enkulu yangandasen wathi uMackenzie no ngizokufundisa ntwana emngcwabeni wathi Kaizer Chiefs is the big team Orlando Pirates just a name just a name abantu mngayeni yababhala gore ba etlatse ko Soweto kwa thavene ya bona ha ke buile bapalwa keng o tlatseng thavene ya bone go Amstel Arena before ngamba sibo last season kurna reza sold out phela after bona nyana kapunyene ya wona to bobo before ngivala bengicela ukuthi iSuzuki idede lapha ku Orlando Pirates kubonto ngayisa bo basupportwe ngelento basupportwe iToyota ne ukuze nabo bazo enjoy lento esi-enjoyayo ngoba ngathi iyo ithi cabanga iSuzuki ngathi sponsor bona kuphela la eSouth Africa bona Steve